muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. ni mujye no kuri internet wa akadomo radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru. Nshuti zacu turi kumwe mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza mbaha ikaze muri aya makuru. Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan yashoje uruzinduko rw'iminsi 2 muri Uganda. We have no issues with Tanzania, big issues. If you go to Mutukura, I don't think you will find there soldiers. At one time there were some prison warders or looking after the prison. Because there is no tension between Tanzania and Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni avuga ko nta makimbirane ari hagati y'igihugu cye na Tanzania. Mu Rwanda inkambi y'impunzi ya Mahama yatashye ibitaro bishyashya. Mu Rwanda kandi urukiko rukuru rwicaye i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwakomeje urubanza rwa Twagiramungu Jean uregwa ibyaha bya jenoside. Aya Nayandi murebe mbabwira ko aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru tuyahere muri Togo. Abasirikare ba leta 8 bishwe, abandi 13 barakomereka mu gitero cyabaye uyu munsi mu majyaruguru y'igihugu. Eugenie Mukankusi araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru. Guverinoma yavuze ko iki gishobora kuba ari igitero cya mbere ku butaka bwa Togo cy'abarwanyi b'Abakisilamu bishe abantu 1000 mu bihugu bituranye nayo. Mu rukerera agaco k'abagabo bafite ibitwaro bikomeye kavumbukiye ku basirikare muri prefegitura ya Tipejandar hafi y'umupaka n'igihugu cya Burkina Faso, nk'uko bikubiye mu itangazo rya guverinoma. Ntavuze ko ari bo bari inyuma y'icyo gitero. Guverinoma ya Togo yacyamaganiye ku bakoresha iterabwoba, ariko yirinze kuvuga abaribo. Abasesengura ibijyanye n'umutekano bavuze ko icyo gitero gishobora kuba cyagabwe n'umutwe wo mu karere ukorana na Al-Qaeda ufite icyicaro muri Mali, ariko muri iyi myaka ishize wakwirakwiriye mu majyepfo ya Burkina Faso. Imitwe ifitanye isano na leta ya Kisilamu na Al-Qaeda yagabye ibitero amagana mu mpande zose z'akarere ka Sahel mu burengerazuba bwa Afurika muri iyi myaka ishize. Ibitero byibanze ahanini mu bihugu bidakora ku nyanja, Burkina Faso, Niger na Mali. Kugeza ubu Togo yari yarikinze urwo rugomo rwakugeza miliyoni z'abantu mu ngo zabo. Cyakora inzobere mu by'umutekano baburira ku bijyanye n'ikwirakwira ry'ibikorwa bishobora kugera no mu bihugu byo ku nkombe nka Togo. Benin, igihugu gituranye na Togo, cyiyongereyemo ibitero hafi y'umupaka w'amajyaruguru gihana na Burkina Faso. Ikindi gitero cyabaye muri Nigeria, abantu bitwaje intwaro bica abasirikare ba leta 7 muri leta ya Taraba, ni mu burasirazuba bw'igihugu. Abandi basirikare 2 baburiwe irengero. Frederic Nkundikije araduye inkuru. Iyo nkuru yatangajwe n'abasirikare ivuga ko ico gitero cyabaye ku munsi wa kabiri mw'ijoro, igihe abasirikare bo muri batayo ya 93 baterwa n'abantu bafite igwanisho bikomakomeye mu gasagara gato kitwa Tati ko muri leta ya Taraba. Umusirikare w'ipete rya Brigadier General hamwe n'umufasha wiwe bari mu bantu bataratorwa kuva ico gitero kibaye. Umurwi w'abatabazi uriko urabarondera. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari wo wakoze ico gitero. Naho muri Tunisia abasirikare barinda imipaka yo ku nyanja batoye imirambo y'abimukira 3 barokoye abandi bimukira 250. Frederic Nkundikije arakomeza. Abajejwe umutekano muri ico gihugu babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko ibiziga vyabo bimukira 3 bari mu bwato bwazamye byatowe ku nkengera ibahari. Batangaje kandi ko barokoye abandi bantu 250 ejo ku munsi wa 3 mu bikorwa bitandukanye barimwo vyo gucungera umutekano. Ayo makuru yatanzwe na Lieutenant Colonel Ali Ayari yari mu bajejwe gucungera inkengera y'ibahari, avuga ko 240 muri abo bantu batabawe n'iyo mivyimba y'abantu 3 yatowe vyari ivy'Abanyafrika.
Eugenie Mukankusi na Frederic Nkundikije murakoze kuri ayo makuru yo muri Togo, Nigeria na Tunisia. Nshuti zacu mbibutse ko mbere yo kujya mu biyaga bigari bya Afurika, iyi ngiyi yari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu. Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan yashoje uruzinduko rw'iminsi ibiri muri Uganda. Yaganiriye na mugenzi we Yoweri Museveni by'umwihariko ku mutekano w'umuyoboro wa peteroli wo muri Afurika y'Iburasirazuba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru. Perezida Suluhu Hassan wasuye inganda zitandukanye Inamave hafi ya Kampala, yanavugiye mu nama y'abacuruzi baturutse mu bihugu byombi ashishikariza abacuruzi ba Uganda kongera ibikorwa byabo mu gihugu cye. Yanagiranye inama na mugenzi we Perezida Yoweri Museveni ku buryo bwo gukemura ibibazo biriho ubu ngubu bitoroshe by'ubukungu mu karere. Abakuru b'ibihugu byombi basinyanye amasezerano mu rwego rw'ubufatanye mu by'umutekano hamwe no kugabanya inzitizi ku bucuruzi, bigamije gufasha mu kuzanzamura ubukungu bw'ibihugu byombi bwagizweho ingaruka n'ibintu bitandukanye birimo n'icyorezo cya COVID-19. Perezida wa Tanzania yavuze ko gukuraho inzitizi mu by'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba muri rusange bigomba gushyirwa imbere. Ati ibihugu byacu byombi byafashe icyemezo cyo kongera ingufu mu bikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari. Ingamba zihariye zigiye gufatwa n'impande zombi kugira ngo ubucuruzi bworoherezwe mu bihugu byacu, kandi twaganiriye cyane ku gukuraho inzitizi zidasoreshwa. Ibihugu byacu byombi nk'ibindi ku isi yose byahuye n'ibihe bigoye kubera icyorezo cya COVID-19, kandi nk'aho ibyo bidahagije, ubu turarwana n'ingaruka z'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, ibintu bisaba guhuriza hamwe imbaraga zo kugabanya ibibazo bivuka biganisha ku kuzanzamura iby'ubukungu. Ni muri urwo rwego Tanzania yasezeranyije kugabanya imisoro ku makamyo yo muri Uganda akoresha umuhanda wo guca ku mupaka wa Mutukura yerekereza Dar es Salaam kuva ku madolari arenga 500 kugeza ku madolari 150 guhera n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Nk'uko byatangajwe mu itangazo rihuriweho n'abakuru b'ibihugu byombi, baganiriye ku bibazo byo gushimangira umutekano mu karere kose, ariko iryo tangazo ntabwo ryatanze ibisobanuro birambuye ku bibazo by'umutekano baganiriyeho n'uburyo bizakemurwa. Ariko nibutse ko mu kwezi gushize ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yingizwaga mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, abaperezida bose b'ibihugu bigize umuryango bemeye gushinga ingabo zihuriweho kugira ngo zifashe mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro ishamiranye mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere y'iyi nama ya Perezida Suluhu Hassan na Museveni, abaminisitiri b'ingabo babo bari bahuye kugira ngo baganire ku buryo bwo gucungira umutekano umuyoboro wa peteroli y'Uburasirazuba bwa Afurika urimo kubakwa. Umuyoboro urenga ibirometero 1400 uzatwara peteroli ya Uganda ku masoko mpuzamahanga kuva ku mariba ya peteroli ihoima mu burengerazuba bwa Uganda ukayigeza ku cyambu cya Tanga muri Tanzania. Minisitiri w'ingabo muri Tanzania Stegomena Lawrence Tax yasobanuye ko hashyizweho komite y'ibihugu byombi ishinzwe umutekano wawo, anasobanura bimwe mu bishobora kuwubangamira mu by'umutekano. Ati iterabwoba niryo rikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, risaba imbaraga zihuriweho hamwe n'ingamba zifatika. Tanzania ikomeje kwiyemeza gukorana na Uganda mu gusangira amakuru y'ubutasi hagamijwe gukemura ibibazo by'amahoro n'umutekano, kandi tukanabikora kugira ngo bigire uruhare mu iterambere ry'ubukungu n'abaturage bacu. Uyu mushinga ntabwo ari umushinga woroshye, ni umushinga munini cyane. Sio mradi wa mchezo, ni mradi mkubwa sana. Nkuko Perezida Museveni abitangaza, kugeza umutekano uri hagati y'ibihugu byombi uratunganye. Ati ibikorwa byacu byibanda cyane cyane ku mutekano, ibikorwa remezo n'ubukungu, kandi nibyo rwose twaganiriyeho. Nta kibazo kinini dufitanye na Tanzania. Uramutse ugiye ku mupaka wa Mutukura, ngira ngo ntuzasanga hari abasirikare. Hari igihe wahasangaga abacungagereza gusa barinda gereza. Ibi ni ukubera ko ari nta mpagarara ziri hagati ya Tanzania na Uganda.
no tension between Tanzania and Uganda. Si ubwa mbere abategetsi bombi babonana, bagiye bahura inshuro zitandukanye hano Kampala ni Dar es Salaam muri Tanzania, cyane cyane baganira ku mushinga w'uyu muyoboro wa peteroli. Perezida Suluhu Hassan ubwo yaganiraga n'abacuruzi yumvikanishije ko yiteze ko ibiciro bya peteroli mu karere bizagabanuka cyane ubwo izaba ituruka hafi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ndugu ya Tanzania. radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyakomereze mu Rwanda. Urubanza rwa Dieudonné Ishimwe rwatangiye uyu munsi ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu Kagarama i Kigali. Ishimwe niwe utegura irushanwa rya Miss Rwanda, aregwa ibyaha birimo guhohotera abakobwa bajya mu marushanwa ya Nyampinga. Rero Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira ijisho rya buri wese wari uri ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama. Ishimwe Dieudonné yinjiye mu rukiko atuje, akiziritse amapingu yaje kwamburwa nyuma. Yari yambaye kositimu y'ubururu, yagaragaraga nk'unaniwe mu maso. Icyumba cy'urukiko cyarimo abanyamakuru n'abaje kumva urubanza rwa Ishimwe, bashobora kuba ari abo mu muryango we cyangwa abo bakoranaga. Nta n'umwe mu bakobwa bivugwa ko yahohoteye wabonaga mu rukiko. Bwari ubwa mbere Ishimwe Dieudonné agejejwe imbere y'urukiko kuva yatabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize. Ishimwe yasomewe umwirondoro we ndetse yemera ko ari uwe. Hanyuma amenyeshwa ibyaha aregwa uko ari 3, harimo icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba undi ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo yigeze avuga ko abyemera cyangwa atabyemera, kuko umunyamategeko we Nyembo Emeline yahise avuga ko atiteguye kuburana. Uyu munyamategeko yumvikanishije ko mu myanzuro y'ubushinjacyaha isaba ifungwa ry'agateganyo basanze ubushinjacyaha bugenda bushingira ku byavugiwe mu bugenzacyaha mu gihe uruhande rw'uregwa rutabashije kubibona. Umunyamategeko Nyembo yavuze ko byageze nimugoroba wo kuri uyu wa kabiri batarabona ibigize dosiye byose, kandi bakeneye kubimenya mbere y'uko ubushinjacyaha bugaragaza ingingo zikomeye bushingiraho busaba ko Ishimwe yakurikiranwa afunzwe ngo nabo bazishingireho. Ishimwe nawe yavuze ko kugeza ubu atarabona dosiye ye. Umunyamategeko Nyembo yumvikanishije ko nubwo bahabwa umunsi umwe waba uhagije kugira ngo basuzume ibirego baregwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko ari uburenganzira bw'ababuranyi kubanza kubona dosiye, ariko ngo yasangijwe ababuranyi bose kuko n'urukiko ruyifite, ngo keretse niba byarakozwe bitinze. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gufasha Ishimwe n'umwunganizi we kubona dosiye kugira ngo bitegure kwiregura. Usibye Ishimwe ugiye kumara hafi ibyumweru 3 afunze, mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo Elsa Iradukunda wabaye Miss Rwanda 2017 nawe yatawe muri yombi, ashinjwa kubangamira iperereza ndetse kandi hanafunzwe. Umunyamategeko wari washyize umukono ku nyandiko Miss Elsa yanditse yemeza ko nta cyaha Ishimwe yamukoreye. Umunyamategeko Nasiri Witonze yashinjwe gukoresha inyandiko itavugisha ukuri ndetse no kwiyitirira umwuga. Ubugenzacyaha bwavuze ko bufite ibirego by'abakobwa 4 bavuze ko bakorewe iri hohoterwa. Ifatwa n'ifungwa rya Ishimwe Dieudonné ryaravuzwe cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Hari abavuze ko ruswa ishingiye ku gitsina imaze igihe muri iri rushanwa, abandi bakavuga ko iyi ruswa itari kubaho igihe kirekire ngo ntibijye ahagaragara. Ubwo yari mu nama rusange y'ishyaka rya FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame nawe yatunze agatoki ihohoterwa rivugwa muri iri rushanwa. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryamenya ariko atigeze yemezwa n'urwego rwo ari rwo rwose, avuga ko hari n'abandi bakobwa babaye ba Nyampinga mu bihe bitandukanye barimo guhatwa ibibazo kuva ku munsi w'ejo nimugoroba. Gusa umwe mu babyeyi ufite umukobwa wabaye Miss nawe wari uri mu barimo kubazwa, ababyeyi ntiyashatse gutangaza umwirondoro we, yasobanuye ko abo bakobwa babonanye nabo kandi bijejwe ko nibamara kubazwa bata. Umuvugizi wari Murangira Thierry yabwira Ijwi ry'Amerika ko aya makuru atarayamenya ko we yakoreye mu ntara. Ibibazo biri mu marushanwa ya Miss Rwanda byatumye leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo guhagarika iri rushanwa by'agateganyo kugeza igihe kitazwi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turacyari mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari kandi turacyari mu Rwanda. Inkambi y'impunzi ya Mahama ni mu burasirazuba bw'igihugu yatashye ibitaro bishyashya birimo n'igice cy'aho babyarira. Impunzi cyane cyane ababyeyi barabyishimira kuko bahoraga bakora ingendo ndende bajya kwivuza cyangwa se bajya kubyarira kure. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda. Ni ibitaro bikomeye by'akarorero bifise igice cyo kubagiramo abagore bibungenze, aho kwakirira abibaruka neza, aho kuvurira indwara zihariye z'abagore, aho kwakirira abana bakiri bato bagwaye, aho kugwarira abantu bose n'ibindi. Vyubatswe muri village ya mbere muri zone ya Mahama ya mbere mu ikambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bari muri iyo kambi cane cane abakenyezi babwiye ijwi ry'Amerika ko ivyo bitaro bije hageze kugira ngo bibapfunyire urugendo rw'ibirometero birenga 27 bahora bagira kugira bashike ku bitaro by'akarere ka Kirehe. Ngaha mu nkambi ya Mahama kuri aya masantre de sante kuvyara bigateza ikibazo kanka, harabura ibikoresho byo gukora cesarienne, harabura ibyo kubundikira abana mu gihe umwana avutse atageze, eka hakabura n'abaganga babyigiye b'abaginekologe babyigiye. Hariho bamwe bahita bapfa, abandi bikanka bakabyara abana bapfuye. Iyo umuntu agiye Kirehe ni kure ntiwitabwaho n'umuryango wawe bivanye n'uburaro buba buhari. Hari igihe umuntu ashobora kuva ngaho baramubaje bamusubije Kirehe kugira ngo barabe kongere gukonyera kumukora kumudoda, bakaca basanga yongeye gushwanyuka burundu kubera amabarabara ariyo yabomaguritse. Bongera ko n'abanyarwanda baba mu murenge wa Mahama iyo kambi y'impunzi irimwo bazohatorera koyokwe kuko babanye neza kandi basangira ibikorwa byinshi vya leta nk'amashure, amavuriro n'amasoko. Abavyungukiyemwo rero si impunzi ziri mu nkambi ya Mahama gusa, turafise ababanyi b'abanyarwanda, abavyeyi baturiye inkambi ya Mahama nabone bazoza bagaheza bakavyarira kuri bino bitaro bakamererwa neza gusumba aho bogiye ku bitaro vya Kirehe n'ahandi aho bariha amafaranga y'umurengera. Ubuserukira komite y'impunzi imahama Jean Bosco kwibishatse wewe yemereye ijwi ry'Amerika ko ivyo bitaro bije kugabanya ubwinshi bw'abantu bahora baja kurindi vuriro ryari muri iyo kambi aho byashika rikarengerwa. Ni mu gihe ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe HCR ryita impunzi vyerekana ko iyo kambi ya Mahama isigayemwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 40, hakiyongera ko impunzi z'abakongomani abanyamurenge barenga gato ibihumbi 3 baheruka kwimurirwa imahama bakuwe mu makambi ya Kigeme na Gihembe ziheruka kugagwa. Rero ni kibazo cyahora kiba kinini cyane, tuboneho twebwe akaryo ko gushima cyane nk'abayobozi mu nkambi kandi nk'abagenerwa bikorwa. Twebwe turashima cyane kuko hari abavyeyi benshi ugasanga ni kibazo kirekire bari basanzwe babakira, ariko abari bafise ibibazo gukogwa babatwara Kirehe. Nukuri ubuvuzi ni ikintu cya mbere kidufasha, ni ikintu cya mbere umuntu wese akenera. Igihe yugurura ku mugaragaro ivyo bitaro kuri uyu wa kabiri, umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo kwitaho impunzi umupfasoni Kayisire Marie Solange yavuze ko hazonatangirwa inyigisho zirondoka rijanye n'amagara meza, kugabanya imvyaro no kugwanya ihohoterwa rikorerwa abakenyezi. Byaguwe biba specialize mu gutanga service zajyaga zijyanwa ku bitaro bya Kirehe
biradufasha rero kugabanya imibare yajyagayo kuko abakeneye sezariyene bazayibonera hano. Urumva ni ukwegereza serivisi abaturage, ubukangurambaga bujyanye no kwirinda ibyo bikorwa bihohotera uko bishoboka. Hanyuma ariko uwagize ibyago akabona uburyo ahabwa serivisi zimufasha kubona ubuvuzi bw'ibanze, ariko n'uburyo yongera kwiteza imbere agasubira muri community. Ico kigo nderabuzima co mw'ikambi ya Mahama cubatswe ku mafaranga arenga miliyoni 45 z'amanyarwanda yatanzwe na leta y'u Rwanda, amashirahamwe atandukanye yitaho impunzi n'igihugu c'Ubuyapani. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi urugereko rwihariye nako rw'urukiko rukuru rw'u Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwakomeje kumva abatangabuhamya bashinja Jean Twagiramungu uregwa ibyaha bya jenoside. Eric Bagirubusa yarahari i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Umutangabuhamya wabimburiye abandi mwiburanisha rya none yararindiwe umutekano, yumvikanaga mu majwi yahinduye kugira ngo atamenyekana. Jean Twagiramungu utamuheruka yahawe umwanya wo kujya kumureba mu cyumba bari bamushyizemo. Uyu mutangabuhamya yahawe izina rya DJB. Aratinya ko ubuhamya bwe bwazamugiraho ingaruka. Yavuze ko aturanye na Twagiramungu kandi badikanije amasambu yabo. DJB avuga ko yabonye Twagiramungu ayoboye igitero cyateye ku muturage Nzamurambaho. Yavuze ko igitero cyagabwe kwa mukuru we cyarimo nk'abantu bagera muri 200. Uyu mutangabuhamya nawe wagize uruhare muri jenoside akirega gasaba imbabazi nta kibazo Twagiramungu yamubajije. Urukiko rwongeye kubwira Twagiramungu ko afata urubanza rwe mirenembwe yibwira ko rworoheje. Rwamubwiye ko igihe abonye umutangabuhamya yagombye gukoresha ayo mahirwe akamubaza ibibazo n'urukiko rukamenya uko byagenze. Rwamubwiye ko kutagira icyo abaza ari uburenganzira bwe. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko mu gitero cyo kwa Nzamurambaho Twagirayezu yabwiraga we yarayoboye gusohora inzoka mu nzu bakazica, byanaba ngombwa n'umuryango wa Nzamurambaho bakawica. Amagambo atavuze abazwa mu nyandiko mvugo ye, avuga ko mu kubazwa hari byinshi yagiye yibagirwa. Uyu DJB yabwiye urukiko ko Twagiramungu ashaka kuyobya urukiko, yamukanguriye kwemera icyaha agasaba imbabazi. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye umutangabuhamya ko asubiza ibyo bamubaza, mwibutsa ko ibyo gusaba imbabazi atari we bireba. Kuri Mathias Ngirinshuti watangiye ubuhamya bwe mu ruhame, yemeje ko yajyanaga na Twagiramungu mu bitero byahitanye abatutsi Mbazi ku Gikongoro. Nicyo kimwe na Auguste Karangwa nawe washinje Twagiramungu ko bari kumwe mu bitero. Uyavuga ko uregwa yabwiraga abo bari kumwe ko abatutsi bagomba kwicwa kuko na Perezida Juvenal Habyarimana yari yapfuye nk'uko bigaragara mu nyandiko mvugo ze. Mu rukiko nawe yahakanya aya magambo. Naho kubireba Daniel Karegeyawe afungiwe ibyaha bya jenoside ku gihano cya burundu. Urukiko rwamufashe nk'umutangamakuru ntiyanarahiriye amakuru yatanze. Ubushinjacyaha bwamuhamagaje ku rutonde rw'abashinjageze mu rukiko arashinjura. Avuga ko mu gace k'iwabo Mbazi jenoside yabaye ahari irangira atahavuye. Yahakanye uruhare rwe rwose Twagiramungu akekwaho muri jenoside. Yavuze ko baturanye hafi inzu ku yindi. Ku makuru agaragara mu nyandiko mvugo yakoreshejwe mu nzego zabanje, Karegeya yavuze ko atayemera. Yavuze ko mu bugenzacyaha atari imbere y'urukiko. Yavuze ko amakuru yo mu nzego zabanje zamwandikiye uko atabivuze. Yavuze ko ubugenzacyaha bwamubajije mu gihe cy'umugoroba hari muri gereza ntibwamuha inyandiko ngo ayisome mbere yo kuyisinya. Urukiko rwamwibanzeho muhati ibibazo rugamije kumenya niba ari we wasinye inyandiko mvugo ye. Yavuze ko aho yagiye anyura bamubaza bamukoreraga iyicarubozo kugera aho bamuca ukuboko. Yavuze ko izo nyandiko mvugo yakunze kuzisinya bishingiye ku bwoba yabaga afite bitewe n'ibyari byaramubayeho. Avuga ko yasinyaga izo nyandiko mvugo yizigamiye ukuri yemera azavugira imbere y'umucamanza.
uruhande rw'uregwa rwatunguwe no kuba umutangamakuru yashinjuye kandi yari ku rutonde rw'abashinja rwirinze kugira ikibazo rumubaza. Abumviswe hafi ya bose barahurira ku cyita rusange ko bemera uruhare rwabo muri jenoside, barashinja ariko bakumvikana mu mvugo mu rukiko zitandukanye n'ibikubiye mu nyandiko mvugo zabo. Bwana Jean Twagiramungu ararerwa icyaha cya jenoside, ubushinjacyaha bumukekaho ko yagikoreye mu byahoze ari komine ya Rukondo na Karama mu cyari prefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe ya none mu majyepfo y'igihugu. Yahoze ari umwarimu Kaduha, icyaha aragihakana. Mu mwaka wa 2017 nibwo igihugu cy'Ubudage cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Hagati aho niba nta gihindutse, iburanisha rizakomeza ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12044419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanye, amakuru aragenda agana ku musozo. Muri makeya ayo twababwiye, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Dieudonné Ishimwe ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Urubanza rwahise rusubikwa, uregwa avuga ko atiteguye kuburana kubera ko atarabona dosiye ye. Ishimwe Dieudonné niwe utegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, aregwa ibyaha birimo guhohotera abakobwa bayajyamo. Urukiko rukuru rw'u Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwakomeje kumva abatangabuhamya bashinja Jean Twagiramungu uregwa ibyaha bya jenoside. Warabihakana. Yafatiwe mu Budage yoherezwa mu Rwanda mu 2017. Urukiko rwicaye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Inkambi y'impunzi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda yatashye ibitaro bishyashya birimo n'igice cy'aho babyarira. Impunzi cyane cyane ababyeyi barabyishimira kuko bahoraga bakora ingendo ndende bajya kwivuza cyangwa kubyarira kure. Perezida wa Tanzania Suluhu Hassan yashoje uruzinduko rw'iminsi 2 muri Uganda. Mu byo yaganiriyeho na mugenzi we Yoweri Museveni harimo umutekano w'umuyoboro wa peteroli wo muri Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Hassan wa Tanzania yizera ko iyi peteroli nitangira kugurishwa ibiciro bizagabanuka mu karere rero ka Afurika y'Uburasirazuba. Muri Togo abasirikare ba leta 8 bishwe, abandi 13 barakomereka mu majyaruguru y'igihugu mu gitero cy'abarwanyi ba Kisilamu gishobora kuba ari icya mbere na mbere ku butaka bwa Togo, mu gihe mu bindi bihugu baturanye na Togo bo babimazemo imyaka. Muri ibyo bihugu harimo Nigeria. Abantu bitwaje intwaro bishe abasirikare ba leta 7 muri leta ya Taraba mu burasirazuba bwa Nigeria. Abandi bantu 2, umujenerali n'umugore we, baburiwe irengero. Naho muri Tunisia abasirikare barinda imipaka yo ku nyanja batoye imirambo y'abimukira 3, barokoye abandi bimukira 250. Ibingibi nabyo by'abimukira kenshi baturuka muri Afurika nabyo bitangiye kuba nka buri munsi mu nyanja ya Mediterane. Hagati aho nshuti zacu rero mbibutse yuko buri munsi guhera saa 10 nk'uko bisanzwe n'ejo muzumva ikiganiro muri Isanga. Rero ntimuzagiteshukeho. Mugenzi wacu Edi Rwema arimo arabidutegurira yitonze. Ikiganiro rero muri Isanga n'ejo guhera saa 10 nk'uko bisanzwe. Hagati aho ngaho nanone mbibutse yuko ijwi riyobora muryumva nako rivugiraho ijwi rya Amerika buri gihe mu gitondo guhera saa 11 n'igice
kugera saa 12 mu gitondo ni kuri megahertz, nanjye ngo kuri megahertz, kuri FM 88 n'ibice bitatu. Maze rero nshuti muduteze amatwi, ndabashimiye cyane rwose, mbashimiye ko mwahisemo radiyo Ijwi ry'Amerika, radiyo yanyu. Mukomeze mugubwe neza na gahunda zayo. Mbifurije umugoroba mwiza, umugoroba w'amahoro n'amahirwe, maze murakarama.